E ahu pēhea ana ngā umanga Māori, ko taka atu nei ki raro i te maru o te uepu Pakihi Māori ara ia whauma. Koera te pātai i wānanga hiai i te hui ārohe i tū ki roto o te arawa. Kua rua te kau Māori matau te whetereihana Māori, e uana ki te awhi i ngā puari kaitiaki me ngā Pākihi Māori, mai ngā rohe te kau mātahi, kai raro i tōna maru. FOMA has 160 members, and so they span Māori authorities, ahu whenua, also privately owned businesses as well. And what our people are looking for is the opportunity to collectivise assets and interests and to position so that they might influence regional economic development and indeed where the country's going. Kei te tautoko au i te kaupapa. Ko tēnei, kia hau te tino kaupapa o ngā kaupapa katoa mā tātou te ao Māori. Mai rāno, me mahitahi tātou, te kaupapa kua roa e kawe ana. A i tēnei wā, o te pātai ke, e pēheana te haere a ētahi o aua umanga. Te Arawa certainly do lead the regions in research and ideas and just in resources across farming, forestry, geothermal is the big issue at the moment. O tātou nei painga, kei roto i o tātou nei tikanga. Ana koe nā tā te au e hian. E ai ki ngā rīpuata, ko eke ke iaia nei te wārio o te ohanga Māori ki te toru te kau mā whitu piri o nā tāra. The post-settlement asset transfer means that alongside of established Māori authorities, some who have been in business over 100 years, successfully. So what we're seeing is that joining up of the asset base and that wealth, it means unprecedented opportunities for economic growth and development for Māori. The big issue now, of course, is carbon trading, you know. We haven't quite got our heads around that properly. A ngā rā nei ka rere atu ai te tira o FOMA ki e rātu o ngā rohe. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.